Mtakatifu mono ayene soko yo mtakatifu wonsi ngoma yo mtakatifu kasibiganye biga obichene byo bitagatifu na bibira abasetore umubere n'amanyinga a Yesu Kristo n'umunguru ito itukoliye kiratara cyandika kaburi mugati na wakirabiya tumubaye goteba buata mwensi morie oyo n'umubirone uraruwo ko bainwe kuragira kabuli tabaranda wa krebe no ko bonene akaba tabi muna banga sukuru suwa kwebiwe parabo iga soko minyora cha yabo mwayo Thomas Musombo oya kwarange kuri asubo mabwenseye munyole oyiga batisimo naende ukamubwatania siri sacramento ya matrimonial tigobuya buao bagendera wikaransa botangaye nasaba yose abatakatifu wonsi asini yakayonsi yatoko musene manabaro to musene kero mwanu Yesu Kristo ikiagerere amonere nasere mwana mwayo mtakatifu ubusene abantu bonse n'ubwao yasaye tato mu biyonsi asini yakayonsi Yawana kosala Nyasaye litatu ito asukwege namna Kristo Yesu atoro katinga kato sabatu ate batatu ito ligoro Wasukwe amina. Mungu Yesu Kristo kateya tumuba one ndo de embe na abairo mulembone tuligereria ebibe byito kolende ligere wanje Kristiao tato mulembe no bomo ubonda bwao asomenye akane myaka yonsi mulembe bo munguru abana ino matukonsi sayina no mulembe